Oh, matan, sa ka fet? Ba ou menm non? Ou konen yo pose, konen man fekte sa ou yi problem yap bay. Yo pose yon bay yo. Mwen reston ap di manche la e matan. Wap gen pase matan. Ap pase. Sto an ple moun we. Ou kon bay yo. Ou kon bay yo konen fò mwen jit bay yo, fò fè ti aranjman. Ou konen yon moun vinin ka sevi yo. Ebe, mwen sa chita abitit mwen. Ay de problem nou matan. Ou konen nou pa gen problem. Araw fè koman na parang pil. Fè parang pil. Na preso ti deyo a fè vakabon. E kote papram yun ame. Poti parave, kote lira. Papa mandan, weta nan do awe pa mandan la. Jam zou la, gran moun ap pale, si pa nou ta vle fè pale, me bot malen ka rive nou, fè pale kan men. Ok danger, wan pi da fon ti parang papam. E me pa ki problem non fwen, mam kita men ton tigat sou, mka kita l'ekol la non. Kon yon an leji bitit mwen, tout bagay na plas yo, sa pasi anko. Kon ba yo matan, tout ba normal. Ebe ok bitit mwen. Father, how are you? We don't even see your name. I am not you, my son. My father come here clearly they are giving problems, yes. You may ask, my child. Where is my mother? Your mother is in your sleep. Nou gen dlo tout pou mache kole. Nou gen dlo, nan van nan galon, nan van nan ti galon. Tout ou vini nan van, mache kole, dlo apre, dlo apare. E ou men moun pase la tropi, ou pase la menm dlo pa achete. Ou. Met, sa pasi, yon pa jom tobe. Ki sa pasi menm? E Kassanda, ou kon tou bal fe la, kon ya, mwen komanse a vand lo yo la. Ou bal nan pake dlo la. Ou bal chita ou bal veye fe kek tan pou mwen. Ou tande? Si ba do devan la ouya, patron? Si ba do devan la ouya? Oui, Kassandra, si dlo devan la ou ya. Jam zou la, dlo devan la ou ya. Ok, patron. Ba jiri tout bagay. Mwen ek so ap gade la, se mi se kap jiri tout bagay pou mwen net. Fou re a we la, fou re so ap gade la. E mi se kap jiri tout bagay net, paske yon pou bagay ki rive, e bi se mi kite met koutol. Ou kompran? E vre papa, e vre? Peye daji ta pare di bagay tayo turwi. Tenjol di kusate ki may mafekte ka be problem. Me, bakon bagay sa no, e vre papa? Yeah, jwè msou la, se kon sa tout bagay ye. Ok ti moun mwen yo, mwen nou vini l'ekol la abonné. Apen nou sone mwen nou tou antre. Ok, avan nou komanse, men gen api l'elev nou poko we la. Kote Betine, li ba vini l'ekol jodi ya? Amen, mba konye met, mba we Betine. Ni bele pa ven jodi ya. Epi ok, konya nou pral travay sou sens sosyal. Ki elev mwen yo? On pral bam quels sont la plus grande fleuve du monde de la classe. Les Nil. Bravo élève mon yo, nous bien été étudié oui. E li met la ba kon esiye pa chak de joun nou etidye. Met la pa kon chan nou danje. Amore, how are you? I'm fine my child and you. I'm good, mother. Ape vijita nou piti mwen, ou kabala maman. Oh, bosan fate kita fini? Bosan fate kita fè bayan, posibilite kita ouvri, oui? Konya sa ouvri fè la? Ou bagan akoy? Konya mal na pankle mal ouvri pot? Merci. Apita lan fè konya. Yala, mwen jiri tout Piti mwen yo mwen diken, sa pase, il ouvri la menm.
Mama, binandi kerotong, dia buat kita di benda. Bapak pernah tulisan darurat dansi, darurat misi, film mau ditara, baca mur. Ok petit mwen, ou de ki tan wè danje? Wè danje? Oui, ada yang jarang di, ada yang jarang kepada. Mau juga perapram, lagi berapa mandara, untuk paraver, punya ibu iara yang untuk prosum paraver. Chaki te la, petit mwen. Wè di te wè Chaki, avem li ta pale la. Ah, jan ou di ou veni ya, wè kon sou ta veni nan petit mwen. Azel kon mwen di bate sou mwen la. Jam dura mama, jam dura. Para konsa sama pakore. Untuk di Shakira, beijo misi, beijo vou disparar misi, tak daure misi mama. Mwen ta veni la, petit mwen. Akon ne ke lan ba la de, mwen mse fon si deplase la, ta veni we. Men, wè danje ki ta l'ekol la. Ya mama, isang brilin pagdura, misi kita dikorai, dito kita timsa. Ebe ok petit mwen. Oui, qu'est-ce que ça fait là? Qui a suivi, monsieur? Oui, ça fait que sauter. Ça se bat là. Qui a suivi? Voilà, double, c'est pas pour la musique. Mon père tombe la matin, voir pour mon George. Une fois là, c'est Chabra, on va pas le parler de Chabra, mais pas pour la mieux.